Keblai pi barok syakatup KHUBOR jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san bentaga sengi kilong. Serwa A kepisah haki skin klem mentoi habakun. Weng ke DC ya ke hukum odd but even. Turki pat bak kanduli bat kajanta Students Movement ha office DC bat KHUDC. Bat deko ke jingtere ke office SDO hamau chingrut. Bat mentangin pa syaki KHUBOR bakam banyak. Menteri Rangba Ukondrat ke Sangma haka jingkren kum ukongsan haka simposium bala pelong da ketanat penroi puli putih haka khatlai terik Naitung uloong baka sorkar jela menta kan wanra ek jingkala haka perkhat perdan bat haki rukom trekam ban pelut ek pisah pat ba baro shikata ngila pelut bat penserwa ek pisah pat ba haki skim mentangin bay bat pelut ek pisah pat ba haki kam baki pat ba ki don kam bat ki ban ne erta ki ban syukut tang shipor nang ne syakmat ngin penlut ek pisah pat ba kat kum ki jingdon kam jang ki pat ba ulaong ru bakani kan nong karukom perkhat perdan ke bathamai ke bani pher bak lebak na baro ke bejulong baro shikata ulaong ru bakani ke perkhat perdan bathamai ke de ban wanra ek jingroi jingpa ke bapura ke ban kentiwi ki pat ba kani ke jela ulapin i nuksa da ke boong ban penroi ya ke jingnang jingtip don kamban pli kila sumar sukher ki bapaka naduk kapor bo ukhulung udang kha haduk bo undadap 1000 sengi kerta kita ke jing sumar ki kentup ya ka kot ka khia ka khot ka suba ka umbam umdi ka bakhot ka bam ka di ka babiang bat ka ying ka sem baro ka wei ka balat na ka huri hura ka linga ka pisa bat ka babiang ka kamai jakpo kini ki jing penbiang baka sorkar kan perkhat thamai nang ni syakmat ulaong habapha syaki kampen roi bat kentewi ka puli puthi menteri Rangba ula pasat eki phang bathamai da ka baong baro syikata habakren ye ka puli puthi ngi IT tili hakinong penyat school haki education department hakinong hikai bat haki managing committee dan kapor bengibo ningkong ni ki kena school hakamat ki ki jingdon kam bat kila kilinti ban kentewi ki jingtip bat ki rukom hikai na kabenta ki jingmentoi ki kena school kani ka rukom perkhat bathamai kadai ban wanra ki jingkala lada ka jela bat ki kena school jongka kin pau perthai haki sap ki phong jongki ulaong kani ka symposium ka longru ka phaidin haduk katno ka jela ka larengkang shajrong ha ka liang ka roi ka pa ha ka puli puthi ha kini ki sun post nem ba ka jela ka layo la ka jong ka Meghalaya Board of School Education na ni ka embos ha kini ka symposium na shimentaru da ka kong ka Dr. Ampri Lingdo menteri kampen roi jingkot jingkia bat menteri ki kampen roi puli puthi urakam sangma. I personally feel that the biggest change that is needed in our state or in any other country and any other state, which is similar to what Kong Amprin had just mentioned, is the change in the mindset. The change in the mindset is the most important change that will move and take the society and the state forward. I always believe, and this has been one of my most important mantras, I should say, and it's a very commonly known one, which is that we don't need to do different things, but we need to do it differently. And I tell you, I follow this principle in almost everything I do. That we need to ensure that while we are doing our programs and development and changing our state, we can't go for scheme-based approach. What is a scheme-based approach? Scheme-based approach is, have you given so many taps? Have you constructed these many kilometers of road? Have you opened these many schools? That is a scheme-based approach because government is and departments are assessed on the basis of the scheme implementation. But our government started to look at things differently. It's not about the taps that you put, but it is the water that is reaching the house or not is the question. It is not about the irrigation and the canals that you make in the schemes, but the amount of production of agriculture products that has gone up because of the irrigation project that you put in.
It is about the number of students who are able to pass out and improve in the quality of education rather than the number of schools that you've put. A change in the mindset and a change in the way we look at a problem. It cannot be scheme-based or scheme-driven. It has to be purpose-driven. What is the purpose behind what we are trying to do? And unless we don't realize that, we are missing the point. Purpose-driven. Government has to work in a purpose-driven mode. Government has to realize and society has to realize it is a holistic approach. It's not about just one part of a child's education. It's a life cycle approach. Your education and your health and your well-being and the quality of the citizens we produce starts or does not end in the education and the school that we put you in or the education that you get. It starts from the day that you are in your mother's womb. It continues when you are born. It is the nutrition you get in the first 1,000 days. It is the early childhood development that we can do for cognitive development and thinking till you touch the age of 8. It is the adolescence time when you will be growing into a teenager and from there a teenager into an adult. A holistic and a life cycle approach is the purpose-driven approach that we follow. It cannot be decided by the marks you get on your class 10 board. It's unfair. It is important, but it is not everything. And hence you need to realize, and once you start looking at everything from a big picture, once you start realizing the holistic approach, once you start realizing that it's not just about that one class, one education, it's about the life of an individual. It's about the holistic approach, as I said, that we're talking about. And that is the difference in what we are doing today. It's time consuming. It's not easy. It's very complicated because there are many, many departments that are in it. But let me tell you, this is precisely what we are doing today. Whether it's the Mothers program that we have, Meghalaya's Outcome and Transformation, MOT, Meghalaya's Outcome and Transformation in Health, H, E, Education, R, Rural Development, and S, Social Welfare. So people think Mother is a mother program because it's named behind mother. No. It's an acronym for Meghalaya's Outcome in Transformation in Health, Education, Rural Development, and Social Welfare. We have given it a holistic approach because we realize that if you're talking of a child's health and a mother's health, it does not just finish or start with health department. It is a full cycle. And that kind of approach today is leading us into Meghalaya becoming, in a way, just a few days back the UN had come and they were thrilled to see this program called the Mothers program that we have. This is what we do today. Discuss the problems. If people of the state of Meghalaya do not have equal access to education and there is a disparity of technology, can we design programs called advanced courses and basic courses so that every child in the state of Meghalaya and in the system of the state of Meghalaya feels that they are a part of it. I may not be a topper, but I need an education to change my perception of life. Can we all try to take the jungle out of our minds and teach people that education is but a means to an end to change the life of Meghalaya in the near future? I congratulate Rakham sir. Wonderful man leading by example. But can Rakham sir do it alone?
That is why today we have left whatever we have to do to make sure that we are part of this symposium, to take the jungle out of all the wild people who are taking Meghalaya in the wrong direction. Thank you. KHUBOR Jai Hind. Ki taxi kamai ha Shillong ki la sange iki kam ki jam jengki ha ka khatlai terik Naitung ban pau ke jing persya ek hukum jengki bor penyat ke East Coast District kokong RM Kurba Deputy Commissioner kabala betha ban kamai kiliang sngi ha pedeng ki number ki bakut ha ki ot kata iwe lai san nyo bat kendai bat number even not ar sau henrio bat pra ban pinsting ye ki deheng kali ha ki surok kasor Shillong. Kani ka jing sange kamai ki taxi kalabu ikipat nyong let nyong wan ha kani ka nong ba ki jing babunjat kamtam lele ha kapor bagi kena skul kidang tho iki examen chiteng snem. Mardor ka Deputy Commissioner kalau weng no ikani ka hukum kamai kiliang sngi ha pedeng ki taxi ki bidon ki number odd but even naduk ka khatlai tarik Naitung. Khat pro nakaliang ka jungi hi kung kasang ilawan man yakendo ya ka Deputy Commissioner ka East Coast District highway day ba kani ka jingya ba Masujah sendat mo jarang khat. Pros kata naduk sitrik bakal ay tu ka order ka krem lolong no ka krem pentrekam ya katakan. Teh ndrei kensan menta ka step de kalau pentrekam ni ka an krem ka jing teplut jong borok. Tendai ta. Te ka penlengo ye pi wi pu wei prot khot jungi ba hin hap ye yang kum ni krui da ka ba ngi krem penbor rak liang jungim kaseng. Ta ka dei ka ningkong ka ba ar ba kalong ka ai ka ba ngi menta ngi nyolong telilang ka wei. Bak kejing ekran jungi menta bak DC kalong baik bak ailat ya DC bak nyesong meeting menta sau beje bak kau ngi hapo ya kan nyau le ni pra beje kan sai ka KHUBOR ka ba la ka banlong ka ba snowsi le ni la banlong ka ba bha la da dai ka ba bha ya ka mai sok men sim no do la sai henry la da dai par ka ba sneu ngin sai song isi kerki na kaliang jungi menta hiru ka janmet ba kum no ngin sim pat ka wei ka senjam highway dai bak ni ko order Ma, biangam. Nakaliang kejongahi, kasudai ban ai, kublai kerpang ipi ki perkhot kublai tristom nado menem step ado kat menta ka no paisni, baki ki baro kijing yesa sistem kejong pi kilapoi sinjap ha ka bi dei bat kaneka jing penni hukum nakaliang ka district magistrate man phaya chisni ko chisni te nakaliang ka DC hi menta ka janmet kalau ai ka KHUBOR sangi lingba magistrate bat lingba DSP traffic ba lawang no ya kani bat kin sakhot pat hakiwe pat meeting namar ba hakini kiwe kisni bladat ngam tip pakirai bat no te nangni sakmat nakaliang kapor jong sensar jong ka sarkar la ne kapor sensar jong district kin sakhot yangi bangin yakran lada kalong kuno kumnuru nakaliang jongi hingi penebet benong ba ngi tengin tra benong bangin ya sisni pot sisni nginyat bet kemajuan namar ka khajnaru ka khammat yangi te halor kita nongrem ngi pensairu saki Bordong district benong ba hot ngim bisni ya kita ki riu pat ba kajungi ki ba IPL pokot Henry katum ka PAL kolong ban penmentoyu pat ba Henry balai pat hinyon pat ya kali jong pat ba ka taksi ka dei ka public service tunong file PAL lu file nang menta ka jingbet jingbiang jong public te haba pikwa banong mapinai ot ini ben nakliang jungi hingi kerensai ba ka taksi habro ko district kadantang sanhajar tam ai hapo sanjar arspa kat bagi kelai private pada kidan hadu arlak life hulai hajar tam kat kum kejing pensai jong DTO tenak kalian bungi ngiang ba de benai kat ani ben ni private om yang ngi kli bangi sewe hajar pat ba ulo siu hok ek hajna kum ta hiru udai ban yo ya ka hok haba ngirung la siu hok ek hajna kum karut tax lada kadan kono kejing dheng kali ngikir pat ek sarkar ba lingbak tuk pisa jungi bangi sew ban penhek surak penhek sai surak nado la sai bat nado mata kejan met hiru pila banya kamai sok men sim no lada dan biang kiba penuet nang ne skmat ngin teli biang kum Sini le pelut por angni bro sini namta kejing bha kejongi borolangi kinonya kali jong ka East Coast Taxi Welfare dengai kublai sikade se borkhot bias no ktilang pani ti ailang kti kamon kti kadiang dia tirilang pani namta kejing bha jungi borolang te habai dei bermata kesini kei ka bagi layu menem step tengiyo ka order ba kenyat wat event hadin ka tu ngilai syong perkat sipor
Hari ngatu yang lek kedua ke DC Chapo office. Dan tu ke DC ke Shillong meeting bat ki minister kabinet sau beji. Dan hari ke sau beji pan tika nakliang juga DC pan magistrate la phone mentat changi. Dan nakliang jong kata ke percaya nakliang juga DC magistrate ngan ailat yu presiden ng ba jungi mo ba jarwa percaya halor kata. Kejing ki dawa penkendria eka toll gate ke Sarkar Assam badon Kashnong Khanduli kala beteng henne ke sengi hajawai de kejing shimbenta ki pat ba Kashnong Khanduli bat ki dekot jong ke seng Jaintia Students Movement JSM ki bela let bantur shaplau ke office terekam ke Jaintia Hills Autonomous District Council bat haplau ke office Deputy Commissioner West Jaintia Hills District. Kipat ba na Khanduli rengkat kidkot jang ke JSM kila yai rally bat kidkot ke JSM kila ra ru iki plakat bala thok ban weng no ek toll gate na kate Kashnong. Kipat ba Khanduli kila perta ban penrem ek Sarkar Meghalaya halor ke jing bamla jangka ban weng ek toll gate na kate Kashnong. Kila ka ang persya ru iki MDC ki besong klikti halor ke ni ke jing jang kipat ba na kathan Khanduli. Hapelau office ke JHADC la pelong ye kejingelang kabala kren di kirang ba na Kashnong Khanduli ki bakentup yo ba Yoshida Nongspong u ba ker bahami dekar ba en chalam ba bomi merpet kakong darap biang mule u ba je kharmuti ba perkhat merpet bat kiwei udisi ula kular ban shim kiai ke ni kam bekidawa hakani katayo banwan. You know. Magistrate down, down, DC 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 down, down, magistrate down, down, magistrate down, down, DC down, down, DC down, down, DC down, down, Ikam Kashnong la pengap mongwa memiu ki inre nado wastang le diu biwa I cirup ikre langi wa Kashnong Khanduli tas guwi ku pentala kwa oklam ini wa kwa pentip cebi ki pai ba le wa ka asam kat kamu mani kate da wan tur biang go ha ka khendau ku ciap wadang hapo area yang Kashnong la pengap tekani to ina kaliang Kashnong go snyau si tami hawatang gani gawi ke kejut umpuyi untuk dawai dawan da gawi sagawi tawan ke kejut hawakam te ngasnyao bu jingli ya kini kinong mikmat yong I kamtam ya ki MDC ki MLA yong I wa jewan WRP hepor wa chem jingge ki pajba lawang paul lada mbin piu ye klam ye jing e yong jipat ba phao her sundon no phi nak tu chuki ki yong phi lagu ni bentar la wong la demi piu ye klam nya ba ham sia de hagani ke yong ke je DC ya chua pungkudo ngau ongo wa lada ke sarkari lembin go ye klam jing jito wa gani I nagaliang galap pangap umi jekmat wow dawa biang sei wan yaki biang I heni hapalau JHDC
Tengah hajwa Jing Chelsea ko jore kam tam ya ka jing le matla yang ka district council kam tam wa ka district kam tam wa ka Karbi Anglong Autonomous District Council de penyin yo ya ka te ko put ki ka entry tax gate wo fu mai ka hapri chino kanli ka rom te ka kanli dang hap ko hapo put sang yang ka state ha ya en le ti wa ka kendau ka siap to fight ka district council kam te tipai ki do CM ABC yang imaro tipai ki to ka kanli wa hap ko ka Meghalaya hapo ka jing fight yang ka judge Henry Pendam Jori ni ka dorbar sang kanli ngadu CM ABC waro ai man ki ABC ko tla Naitung Karbi Anglong Autonomous diskusi de penyin ko dia kata ke entry tax gate de krong bisa ka man gasni krong ko kam tam do ki dem ki kari thli ki sa ki siang de krong ko kam tam ki kam ko kan li hadu lai rep lai ki dem cha ni ki Nidau to kini to kaji ki Henry Osel si ong wa ka diskusi man ko hadu kani man ko yo thia yo wa ki MDC yang Karbi Anglong man lagi si pong jitai Henry no kawi Mio tamu wile. Pencor ke jeki. Lagi MPC yo tiagi. Ira pencor ke jeki. Kan wanten negas ni nang kajak pun dia pon ita. Henry nuti nada usiam mom snabu yang ni ke jingkawang yo i. Mr. Kui uyi uli chatran le. Neda wato nang hap pok ke sok tahu i. Kat daga tahu krong bisa. Yo ka Karbi Anglong atau segasil bo ka pok sok tahu. Henry ke diskusi yang ido kan nang mar yo tia. Kan wanten percaya ni. Kan kau tentu lah ya ke sarkar Meghalaya i. Upai ko yo ni do DC ni do SP penbiang di polis kam tam ma gajing le. Wana ai kam kindong rilom caitia i kam ko kan di pan kam dei kfer ida le man lagi poru ke sarkar Assam. Terpan ai sarkar. Kau kam le man ko dei kfer ida man la sem to ya chon do ki chipai Assam. Dili pai bita to ki chipai Assam do ki CRP do ki battalion do ki outpost penbiang do. Sarkar yang ia dokan ini, penbiang ko istel doki petalian wiada katukat ni, penbiang ko sembilan ni tel. Yo bisi do SP man la kasi ihar kistai. Henry yo gajinya kelampa ke siwan mon. Henry kerpadi la ya kerskal selo tok ka. Wakso ibor dau siap. Kalau tok wan lang cusun ya kelam. La kam te in la ka kali penjor ki yaki. Dado Islam le imran. Pensiawi yaki MDC yang council yang ini. Kini tak kami sik wacira. Pensiawi ki MDC yang ini. Lada ki MDC yang ini. Wam pai ki yo gam tiasgi. Il yang kedor basong kali. Menstep open man ni hakan nugu kapot penman ni ki jengki yang chunga tawi. Lada yale i utak supaya sama penyengi. Ke Karbi Anglong itai i hak gele. Lagi Mana kun ini tai wile o kita ki Karbi Anglong. Tahu yang mi enti nang tak kecilnya telingi yang wan go dia kecil tak ini yang darbar songkan li penpau le unisem to usnem musib hatam wakin nombre yang iprab la morsen yo itang ni ni dah ngomong ka Karbi Anglong yang ni taksket metu stem dia ya bang dia di bagian kawar ora cara ke kamram yang ke diskusi to upai yang ni taksket kan ke taksket obok go dari pai pedi kemati yo pi yo bi Hado les pak sos pak di petalian di CRP penyang ki ni taksket. Le daw yo bi na do ka khat santerik. Go chief khat santerik. Bulan April 16 ka Karbi Anglong Autonomous Council. Yang ni atri taksket. Iya khatnya terik ikam kedong congcong moto ihok yang ida tepia ika. Mana tepia ika penyang lo ki di CRP. Penyang ki di petalian kat hado san spa di hajar ko penyang ki. Katntem yo ya la iman kas ni la i ya kedong ki. Henry negas ni dia pau di betar kat orang yang lagi cetai yogi MDC yang i mandi utla kerpadi la yo siam yang muram yogi kam jogen di siwaro yo ladam simkia bipo ardinesli in yang kedar bahasa free pencor yaki ukut lagi sen balang ko pero yang kabri yang trek besok hilang di curug kam tambah po kajingelam yang BSM in yang kedar bahasa khati Lamsi tentu ia yang kesor diskusi kami juga di boarding ke distrik kami. Musim kia kim barbar dan lebih katu. Ia gimeng yang kita cipai asam kecong apa kan ni. Kalau kita ni dok ka penyo ketak, maka sarkar ini haler. Kani dok mesti negasi dalam kedua bahasa kan ni. Kudai sebut. Kan ni yo jinti poto wah akan duli.
Yo ke beli lai rep lai ki le ni wat ai thau rep thau ki u de em gi kam di sim gi le cha pempra le ni le cha penjet ha ki prat ki pra jai pru yong i menapo karbi yang long nai tai ko arwan ke jai penru ko dang im kerti ke duster to ke jai penru ko dau pro dau ping ko dau ku chakman ke jai penru ko di her kerti ke duster to ke jai penru ko sedang udo jai ni ko sedang uwir na kedi keslah kendau ke jai penru kawa deduk yo kendau keciap to ke jai penru ko deduk jaj sendan ko MD kini to kedak kecil penyui wa akan nuli hitai kenong ketau kat kamu dapat ini ke media dan ini ke jingku baru to na ke district council ini to ke kanduli hab ka po upur ang yong ke Jaintia Hills district yong ke Jaintia Hills district upur usam yong ke Meghalaya dan mereka meja kate yoi wa ke Assam lemba ke Karbi yang long autonomous council dalai bo wa ke entry tax kit apa upur ang apa ke yung kesem yang keberi nyau prep nyau skum rengkat buhan ra yang kecipai yang ka ucong kita yang penting na waktu gantri tax ki yang man kau scam ko em nong rem yang man kau upur ang yang Karbi yang long autonomous council kini ko wi wanga de mesin ko kian bo jing kerpa dak mat yang chief executive member yang ka JHDC wa EM wa KMDC wa sabah i kam pa kriyat yang PP ko to pa custodian yang ke kendau keciam bersama le i ne bentai ni yo ke jinya dai kendau keciam moi ubiar cienci ke kendau keciam yang i thaitar ni bi ke jai ru ni ba kamo ngatni wa ke jai penru ko dedo i kendau keciam to ke jai penru ko dedo jai ke ubiar jai i kwa ja ile orang kamte yang berada plasnam yang keberi ulung jantia urok kobi yang geri Meghalaya urok kobi kejela Meghalaya urok kobi kuau i keni kenuk sai pi wa em kobi ke perom em musik kesier wa usliang wa musi demite manadap fika kon yang untuk guru lai kem mudu kem ye kesier lai ke usliang da om ga sabai rap yang ane ba da mudu fa u kenrat na penyap om pa ia ri ta ko changa ne ba penyap i pha ngam ta ke yi le lai ke cuma si jong go tu mesti la om ngam ta ke ngai pha pha yoi ke nge yong pha le ai web cam stu te ke pri lai chong ko trip the one tu tri yung de te kem a wa khwai si kha phon hago arwan dia si kha kuremu de lut ke siar mem ding lai cuma sniang wan de te om pha ban kre step tu ado roi pha to dak si kha ke kurem yong nga kesenian lai ut ko mesti ong ko sabai rap yang tiam step ngadekut jigim ong mesti ngam to ke jenge yong to ke jenge yong pha hayu istu tekam step dedep ado dedep khawai ka hadin wan yap ke kurim yong nung tri yung dem telayu rap he ke khawai lao chu mesti ong me pengkre step untuk ni yap primam step ha ado yemi hadin itu mesti ciwan pia Naitung ko tu kucing ko kian na di raba ya ka siar di raba ya seniang nam jai nga kamni prado prasnam kani to wan ke jimut perkhat yong i go chong masore ni po juai dan ni yu kre sarkar dan ni ki wa em ka kam politik ka kam char kadar ko wi kwa au pia jimut perkhat yong i wa kemo to i ke jai penru yong i kamu jo ke tin rustan dan biar ke kendau keciap yang i de biar jadi ke kanduli to do kanduli kita bodar woro cetai bo ke jinge ne ki for yo ke MG encroachment nagaliang yang ke Karbi yang long autonomous council to i chim kiai to i mani uteli wa knang wa ini ki tram yang i ku scam ke makam border mo chak ta gi ne ba ile wa chi sien ke sni ko ma to i dau yam yang dau yam thang rui nei man tau i chim kiam em jing teli mem ke jing ye kre lang Keseng nyau trap Youth Council HYC Motion Road Circle minta kesngi kelalit bani kendu Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ubak Garrett LSN Dykes ban pensngau halor ke jing e ki babun ha kadong kathan namar ke jing bom don jeng SDO Bapura bat kita nak terekam beper ki badai bandan
Usamla Los Bingwell Linkoi Presiden KHYC Motion Road Circle habakren chikilat pathai khubor uloong banadu balayo ek civil subdivision lakumbah Rius Nemtam Henry haduk menta 4 dan setia USDO Bapura bat balabat yakni kesyuki tang do in charge Shipor Kasengala kentuyu DC ban shimkia bat bantung beriu Bapura hakani kesyuki kenang ban la ban penbiangi kejinon kam jeng ki pai pa kani kethan Long le no bandon kesyuki batli klem officer Bapura hakani kejaka kilaong. Kinong yalam kani keseng kila dawaru na kinong mi kmat kani kethan ban shimkia ban yekren bat kasorkar halor kani kam kenang beki pa kinom long kilang kenya ki ban dulut iki kam penroy ki ban wan lingba ko office jong SDO civil. Especially mo chulu circle mentak si wana kendu ya i deputy commissioner yang kawe sel hakabede bat ka jinglong jingman jong ka Motion Road Civil Subdivision. Kemang itip ka Motion Road Civil Subdivision lakan jok mentah hakim senam. Mereka kemang i kalong ba sibun ki senat rekam ke saksra nadu wan pli ke Civil Subdivision. Kabah khmat kembang ngilap kalong haduk mentah warna kaliang jong SDO yang Motion Road empadon ubatikna mre chu inchat da kiba chu inchat untuk keba semjing kalong tentang keba sibnai keba ngim sibnai pila ban wan song ukis tang hakasisni mat kubun nak keleng ki pai ba jong kanong sunong yang kamu sundu dibro koi yang yo lat punya kendu ya enchat menta namar ba kumbang isku thu aba usun chat kunta udon hapdan sibun kijing don kam tena keleng jungi ni subhaban wan kepat hagni si nak ya klik jong ke distrik ba subhaban thungno do Bapura hangti hapo Motion Road kenang ba ki baik ba akibadon kami ukin yo kelat banyak kenduk nangta bubun kisna trikam hapu Motion Road adu entah kim padon hak bubun kiliang nadu collection mission run nangta ka supply ti ya kini benta bat sibun ki income banyak kenduk bat min sai haban budin ya bro kisna trikam dan ba tidak bendon no tiba haban don hapo jong civil subdivision ba kin so haban wan kin don no But habangi kran ni ibaro ka ngisu thu sai ka meningkong ka bangi kendu jing kalong kumbangi haduk menta ka Motion Road Civil Subdivision kampat don ya ke building ke babiam habangi kran bat kini benta naliang nakliang deputy commissioner la pentip hangi keseng ba namar ba ya kene ka building la persang ban plan hagudai bat estimate ya kene nrengi ba estimate kedai nadu senam arjarsan kunta ngiskutu kejingyat jong kapor kene estimate arjarsan kami hapsu bat kapor kemunta te kumta ya kene la habri estimate biang saisin te nakling jungi ni kerpat ya kabor bedai kemi hagudai ber ke building makin subha ban penploy hagudai ban pre estimate ya kene building kenang ba kejingnon kamboro kene sekmat bat ngi kenturu ya konsulkar government MD itu makin subha kumba kliwan pli kin subha ban thung ya borok snap jingdon kam hagudai ber ke Motion Road Civil Subdivision ki brokwe bat ya kene benta nakliang jungi keseng ni budin haboro trikam ki badai bandon hapo jong Motion Road kenang ba kejindon kam jong kedong kathan kan in yo pendon kam kumba kliwan thung ka khmat ka bangi kham shon hagne por kalong oj ni bu sibun ki mat jindawa khmat bisi hindai ka ba khmat ka ba sudon kam ka ba kham kerki kalong maningkong kadai collection commission brand nang ta ka ba an kadai lengba jong supply ba kini ki benta ka ba inong song ke kenduk kha hak kejingdon kam ki hakayat ke yang kejing injingi kum kibreu kata kedai benta ki kham kongsan nak liang jungi kaseng ka ba ni kham kerpat bakin subha ban lek kham kloi Kipulit ketura kila shimti kemet yap jong samla rangba usenches di sangma aku kras nem kerta ubala phasi ele dia klau kombe ading hatura uni ubriu ulajak na ying naduk kanyau terik Naitung bat lalap ya kemet balasma ka balasdin hatanak ding haka klau ke bajengai kumbah news pak meter na ying jong u lara ikani kemet yap Shatura Civil Hospital banle ka postmortem Kejing Persya ia kerai khang dukan shipau baje balapin mi de KHUBOR district kalami Kejing Persya sana ka Voice of the People Party. Ka VPP ha kejing alam jong Presiden Uba Arden melabasayamot kalapin sngau ia kete Kejing Persya hau Menteri Rangba ka Jilla ha kejing ia kendu ne kesngi. Lapin sngau ru show Menteri Rangba ikejing beki pai pa ki kendu ha ki kamai kaji ha kini kisngi. Mardor ka sorkar kalapin banaling bau ba Presiden Tinsong sembut Menteri Rangba bayi ki kenta khang dukan la kenting na kashpau baje syaka khatwe shiteng minmet habarok kwe ka sor Shillong.
Ia kini karai lashim hadin balayo iki report na Office Deputy Commissioner Superintendent of Police bat na kiwei ki telong jingtip ki bayade bat kasukasan ha kini kenong ba. Ini nilara ia kini kawin ke mat kepala pinki ini paiba ki babu kampan kini paiba ki betul ki order ki ba lami nak district administration apa di pakai jengkang no ki pentrikam ki section 144 posh po ji di bangkang no te nagale jong ni la pau pa kini ke se kamlong ka badai bat ka sarkar ka pan weng no revoke ia kini ka ko order Ilegran ru ya ka beri pat ka jingkiu do mat pa mat kham tam e pau ya ka bana ka jing so shim mo take serious no ni shim ka jing sofia ban pet ka ka ba ni wa chitip ya ka ka jing itu ko te ilegran ru ya ki load sharing Soka nak renju sebab kan mau kalau ada persiang lagi government kuno kan ilekat pala pan pentinglah nangi setmat kini kan load sharing kan guna pan kuno pan wat kila di pan don kata ka os lagi rupiah ini kilo kikat tu ni kimat kilo kila pan di kino rep renju kaji kilo di wat di maret jul chat jingo itu rupiah kayak ke bah nagalan jo shi sahi ba insani ba government kan shim kia ini mat bangsa nang ya kebu maka pos ko ban ko in ki mak Bat dak itu ki khubor ngila poi shakabakut tak hadu beng deshem biang kublai shibon.